Mayapayabak po kay kayungan. Kingaldo iti pagmasusyanan ng Indo Santa Iglesia, ing kapiyasan ning pangabinyag ning Gino. At kambeda po din kaya katampan sariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatukwing intentions. Ing kapasalamatan na po di Mr. Rico Nukop and family, Dates Elita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Joanna Calma, Manalili family, Parian Diagnostic Laboratory. Kapasalamatan na naman king Aldo ng Kebaitan, Kian Isaya Basilio. Special intention, Tess Mamak and family, Midel Malonzo, Marina Season and family, Leonila Miranda and children, Willie and Sed Liwag and family, Ariel Osapina and Joshua Joriel Makabali, Gemma Lumba, Nerissa Trinidad, Analisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Madeline Pilaw, at Engineer Jesus Monsalan. Para king malalagwang kapaldanan dari Boyet Miranda, Tess Mamak, Larry Sison, Manuelito, Danilo Gonzales, Reynaldo Ventura, Rosalie Gabriel, Merily Manalang, Wela Bondo Celeste, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Eliza Rentulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, Michael Alfaro, at Mark D. Kleiner Bayani. Para king ngalanagang kapainawan ning kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Aurora, Benjamin, death anniversary, Jenaline Preyal, James, 40 days, Noraida, death anniversary, Ruby Ann, Pedro, Tony, Remigio, Lorna, Nanita, Oscar, Ligaya, Estelita, Francis, Karen, Abel, Benny, Arsenio Sr., death anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Anting meto nga pamilya makatipon tamo po ngeni, king lagyo ning iba, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. Maya payabak po kay katamongan, kaniti pong kaorasan o metayang pagmasusyan, ing kafiestan ning pangabinyag ning ginutamong Heso Kristo. At man mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo. Amin ang tala pa mo rin kay katamong kasalanan at manyawad tamong kapatawaran arapanan ning apong Ginoo. Yagkasta ngening miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko king Dios ang mapamakalulo, ing Dios a lubos mayupaya pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie alananga. Manalangin tamo. O alanganggang Diyos sa lubos mayupaya, kanitang may binyagya ing Kristo king ilog ning Hordan, at inipaya kaya ing banal na Espiritu, bilalag mong masala king ya ing anak abinamong pakamalan. Ikaming anak ay inampun mo, king kapamilataning pangabayit ming pasibayo, king danumampon king banal na Espiritu,
maging matampa kami sanang parating babietula keka. Itiyadwan mi keka o Diyos, King kapamilatan ng Heso Kristong anak mo, ang mabibiyang pamagari kambe mo, King kametungan ning banal na Espiritu, manggaman King alanangga. Pamamasang ibad, King Libro ng Isayas. Nganang sasabi ning Ginoo, Oy ni ingka kong talasuyo, akakong pasiknangan, yaing ka kong pinili, kaya binakong matula. Kitmon ke king kakong upaya, at king balang bansa, idalana ing hostisya. Eya kulisak ni itasman ing siwala at magsalitang masikan karingdalan. Ing may balbal at imbo ene paklyan at ingundap-undap asulu ene patdan. Karing sabla ipabal na ing hostisya. Eya milako kapanayan ni minalo at itatag na ing hostisya king yato. Ing turuno panayanda ring bansa at yuking marayo. Ako ing Ginoo ing minaos at mikalubupaya, keka ban keka yang pagsikapan matupad ing hostisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King pamamilatan mo, mipabal, ing sala, karing bansa. Ding matara ding bulag, kekalang ibuklat, at ibulos ding atyo pakaluklok, karing maralumdum as sukulan. Ing amano ning Ginoo, pagkalubananes sanang kayapan ning Ginoo, ing keyang balayan. Puriyan niya ing Ginoo, ikong king banwa kayang lelangan. Puriyan niya ulilaning kayang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukatseng parangalan. Ing Ginoo kaya kayuyang samban, potang pakit na kayang kabanalan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam, babo ning danuman. Ing siwala na kakabling, king malapad adanuman. Ing siwala ning Ginoo, mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo, mitmuyang kamalan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na, kabang kilubling kayang templo, ing Ginoo puriyan niya, ngararing tao, ing Ginoo aride, patiring danum ang mga lalang, ariya, king kapilan paman.
Pamamasang iba't king libro ring dapat da ring apostol. Nganang migsalitang Pedro, ngeni ko tune akilala nung makananong ing Diyos eya biasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot king Diyos at daraptana ing matulid, karapat dapat ya arapana, nuya paman bansa menibatan. Baloyo king pepabalo na ning Diyos, ing kayang amano, karing memalen na ning Israel. At karela mipasyag ing mayap a balita, ning kapayapan, king kapamilatanang Heso Kristo, a ginura ding sablang tao. Baloyo itang mga ngaragol, abage, amenga palyari, king kabilugan alabot na ning Israel. Magmula karin Galilea, kay bat na ning binyag, apenaral ng wan. Baloyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano ning linyan, ning Diyos, King Espiritu Santo, at King Upaya. Pablasang ing Diyos, at suya kayo, mintaya karing sablang lugal, darapat mayap, at pakayap, karing sablang inalipnana ning Diablo. Ing amano ning Gino, Mi buklat laring manuaing siwala ning ipameram tamya. Iti ang anak mong kalukuran, makiramdam kayo kaya. Ing ginuman tabeya ke kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Dinatang ya i Jesus king ilog ning Hordan, menibatan ya Galilea. Dinatang yaban pabinyag kang Juan. Tatangyane sanang Juan uling nga na, ako ing sukat pabinyag keka, dapat ngeni ika pa ing lalapit kanako. Dapat nga nang may kibat Jesus, kaya paboren mong makanyan ing malyari, uling itiya ing sukat malyari at sukat tang daptan. Ban matupad ing kaburian ning Dios. Panamdam ng Juan kaniti, menusig ya kang Jesus. Kabinyag ng Jesus, agad yang sinaka king danum, at mi buklat ya ing banwa. Ikit ning Espiritu ning Dios, kukuldas yang balamu, metong apatipati at tinukluya kaya. Ing metong asiwala, migsalita yang ibat banwa nga na, itiya ing anak kong pakamalan, at tutukong katulan. Kaluguran kong kapatad, itiya ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan.
Mayap ayabak po kay katamongan. And for the last time, Merry Christmas po kay katamongan. Pakigrit tala pa mo pong Merry Christmas mo naman din kay katamong kalele. Inyareta pong tatagal mamiyeng regalo ang pong aginaldo, malyari pa po, nepo. God is good all the time. Palakpak tayo, inga pong gitu. Kutang, what is the most important day in your life? Nanuya, ing pekamaulagang aldo, kapag masusyan o event, king kekang pamibiyebye. Ikami pong pari, balumi, na ing metong ayaldo o ing metong akapag masusyan, maulagaya kekayo, potang umeyo kaming lapitan, at manyawad panalangin ang popang bendisyon. Mekad, aranasan nyo na yan. Munta kayo kaya kami, ban pabendisyon, uling mag-birthday kayo. O kaya naman, ating wedding anniversaries. O kaya naman, potang ing pangamate, ning kekang kakaluguran, ning kekang kapamilya, akakit me, anting maulagang aldo king biyemo, umekang lumapit at pabendisyon. Ikatamongan, dakal tamo karanasan, dakal tamo pagmasusyan king biye. Pero bistang mandakal, atin pamuring pekamaulagang lalawan tamo king biye. Amen. Inya pong seminarista ko, during one of our audiences with the bishop, with Bishop Dong, he asked us that similar question. Sabi na, what is the most important day in your life? At memya kaming miyayaliwang pakibat, memya kaming miyayaliwang kapag masusyan, agimpanan miking ke kaming pamibiyebe. But none of us mentioned about our baptism. In fact, when the good Archbishop asked us, nung kapilan kami may binyag, emi naman balo, ingke kaming pakibat. Uling emi mo naman balo, nung kapilan kami may binyag. Ngayon kutang, ikayo po, baluye po, ing date, ningke kayong binyag, yes or no? Ating yes, atin mo namang no, nepo. Pero nga napin, Bishop, migpaganakake kami. Tandaanan niyo, nung ating pekamaulagang aldo, ake kayo dapat tandanan at paulagan, apin ing aldo ning ke kayong binyag. Uling itiya ing aldo, inyang ing apong ginu, tinggap na ka, anting keyang kapamilya. Itiya ing aldo, inyang meging anak na ka ning apong ginu. Pakilawe po rin kaya kayong kalele. Pagbigyan nyo na ako po. Palageyo, ing kaleleyo po, may binyag ne, yes or no? Yes. Nung yes, palageyo po, ing lupang ayan, lupayang makabilang, king pamilya na, ning apong gino, yes or no? Arotin mo naman pong magno, ketagulo. Today, dear friends, we celebrate the baptism of our Lord Jesus Christ. Pagmasusyan tayo po, ing kafiesta na ning pangabinyag ning ginutamong Heso Kristo. It was the day when Jesus, despite His innocence, despite His sinfulness, He goes to the Jordan River to be baptized by, nino pong meminyag kaya? John the Baptist. But the question is this, nung ginuya Jesus, bakit kailangan ng mabinyag? Nung alaya pong bahid kasalanan Jesus, bakit kailangan ng dumalan king binyag? Ewari, ing binyag, maglinis yang kasalanan. Nung ginuya, nung alayang bahid kasalanan, ot pepa binyagya, ing ginutamong Heso Kristo.
Simple mo po, uling kapamilatanan ning kayang binyag, pinili na ing makyabe ke katamu anting tao. King kababa na pong lub Jesus, me kisan metong ya ke katamu. Binilang ne ing sarili na ke katamu, ban kanita ikatamu anting tao, at tintamong akayabe, king pamanarap karing ke katamong pamibiyebye, karing ke katamong kasakitan, kapag subukan, karing ke katamong paninapan, lalong-lalo na, king ke katamong pamaglakbe, keti king yatu, ang gana, king bie, alananga. Inyapin tandanan you, our baptism is not just a ritual. It is a call to share in God's love. It is a call to share in God's love and to embrace a new way of living. At nano, ing panibayong biye nga ita, and what is that kind of living, that new way of living? Apin ing biye, kaya being apong ginu. Ing biye, anting anak na ning apong ginu. Inyapin nga ng mga mano ning apong ginu, anyang umeyang mabinyag, Jesus, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Itiya ing kanakong kaluguran na yanak at tutukong katulan. And this moment, that very moment, that baptism of Jesus at itang pamangamano ning apong ginu, it reveals the deep love God has for Jesus and by extension for each and every one of us. Inyanong ika, bininyagan ka, meramdam mo naman kanita, nasasabyan na ning apong ginu, kabang bubulus ding danum keka, this is my beloved Son, this is my beloved daughter, in whom I am well pleased. Kaluguran kong kapatid, what we celebrate today is important for Jesus, but more important for all of us. Why? Because today is an occasion for us to remember the day when we also change our lives, ourselves. It is the day to remember when we became sons and daughters of God. Tandaan po sana natin na nung tayo ay bininyagan, tayo ay naging kapamilya ng Panginoon. Tayo ay naging anak ng Panginoon. And with this realization, there should be an ever-growing and a deep longing to love, to know, and to serve God and His people. Uling kapamilatan ning kekatamong binyag, may pili tamo. Uling kapamilatan niting binyag, pinili ng Jesus ang tabayanan na katamo. At tandaanan niyo mo naman po, inya pong kayari ng may binyag Jesus, may umpisa na inkeyang misyon. Nano, inkeyang meging misyon, pakayapan la, ring masakit, sopan la, ring mangailangan, luguran la, retang taong ala ng lulugod karela at dakal pang aliwang misyon. At yan mo naman po, ing misyon tamo. Nino po pa si Bayo Kenny, ring mebin nyagan na, magtaslang gamat. Adwala mo, ayan, dakalan eh. Nung tutukang bininyagan, gawan mo nung nano, ing misyon, ami pagkalub kang Jesus. Uling nung nano ing misyon na mibiye kaya, yan naman ing misyon a kailangan tamong gawan. At naning misyon na ito, purong kayapan king kekatamong pami biyebye. Inya naman, pakisabi po, karing kayong kalele, kapatad, gawa kang mayap, huling yan ing kekatang mission. So dear brothers and sisters in Christ, our mission here on earth is always
to do good. Uling ita, imisyon amin kalub ke katamu, pamilatan ning ke katamong binyag. Puri ke pong pupusan, ing kanakong pamigunam, king metong assignment. Pwede po ita? Yes or yes? Yes, sala kayo pong choice. Inyo pong bayo kay mikawaning apong dong, itang aman naman kung audience mikanita kaya, mimiyayang assignment kay kami. Nga na pong makanyan, unong eyo labalo, ringaldo rin kay kayong binyag, munta kayo karing kay kayong parokya. Ikutang yula, ring date da rin kay kayong binyag. At aliwa mo po ita, manwa kayo rin o manyawad kayo ring certificate of baptism. Ne po, inyayan mo naman ing lalakwan ko kay kayo. At po tang ikwa yun itang certificate of baptism yu, pa-frame ye po. Kay bat, ipaskilya mo naman karing kay kayong pibale-bale. Ban kanita, kalub mo bale at bayo kalumwal at ting paga nakakeka na ika, anak at kapamilya na ka ning apong Ginoo. At ban kanita mo naman, potang ating meki pag-birthday, atin meki panganke kayo, akit da, makapaskilya itang certificate of baptism, ngarang makanyan, ding tawong makatok ng Kenny, tao lang mayap, tao lang anak ning apong Ginoo. Malyari po ita, yes or no? Yes. Kutang ko po tanong ninong anding muntaking office at manyad certificate ne. Inyapin, nung kutnan yu ko po, nung kapilan, what is the most important date in my life? I can immediately say March 29, 1998. Why? Because it was the day when I received the sacrament of baptism. It was the day when God called me. It was the day when God put me into His arms, sinese, luluguran, at antabayanan ako, king kanakong biye. And it was the day when God also told me that I am His beloved Son, whom He is well pleased. Metong kong anak, ning apong Ginoo, tutunang katulan, uling kapamilatan ning biyeko, kapamilatan ning kanakong pamaging pari, tuparan ko ing misyon pigkalub na kapamilatan ning kanakong binyag. Iti po sana ing kaya katamo namang pangadyan at pigunaman kaniting kaorasan. Palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Talakad kayo po, at ipasyag tayo ngeni ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Aldo iti manalangin ta king ipatang at subanwa, amitubod king kayang anak busal tamu, anting metong at alasuyo, ban itimawa na katamu at ibayo. Nga tamo pong manalangin kaya, Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para king Santa Iglesia at dingkeyang pamuntok, banila at itamo, eta manintun pamakikasundo, king pibansyan at upaya, ban sumuyo at sumaw, karing kalulu, ipanalangin ta king Ginoo.
Para karing anggang makibalo kang Kristo, at ding ginulot king Santa Iglesia. Ban ing kakatang pamipepye, agpang king ebanghelyo ng Kristo, ipakit na karela ing lukod ning Ginu, ipanalangin ta king Ginu. Para kakatang Kristiyano, at para karing sablang tao, ban ang tabayana nakatamo ning banal ay espiritong gumalang, karing anggang malati at alang agyo. Ban etala paklian, nune bagkus, dinan talang hostisya, ipanalangin ta king Ginu. Para karing sablang bininyagan, bantok yan day Kristo, at kalupa na, mabiyasa lang sumuyo, imbes na pasuyo, ipanalangin ta king Ginu. Para kakatangan at ding anggang komunidad tang Kristiyana, ban ing Eukaristiya, pasik na nga no kakatamo, ringkalam ning Espiritu Santo, at gawan nakatang parating tapat, king kakatang bukasyon, anting pakamala ng anak ning Diyos, ipanalangin ta king Ginu. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, sa ginumi, inaos mo keng magbayo, inyang mebinyag kami. Patawaran mo yung kaya kaming Canaan, at manatili mo keng babayo kapamilataning kaya kang Espiritu. Ban mi katetagan kaming tuki kang Kristo, kaya kabaning dalan. Huling ya, ing anak mo, at ginumi, manggaman, kapilan.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo, matanggap ya arapan ni Diyos, ibang lubos mayupaya. O Diyos, sa ipami, tanggapan mo lareting ayin, ay ang pangmiking aldoning pangapakilala ning anak mong pakamalan. King ganap ng lugod, birian meng inosing meto yato, king dungis ning kasalanan. Ngeni iti ang pangding talasuyo mo, papalyarian meng maging sakripisyo na ning anak mong pakamalan. Yeso Kristong ginumi Dios, ang mabibye, ang pamagari kambemo, manggaman, king alananga. Inginuman tabeya ke kayo, itas yula ring pusuyo. Pasalamatan tayo inginu at stamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o ginu, banalay pa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ampat king danum ning ilog ning Hordan, pepawaga mo na kambering tanda at makapagmula ng kapalyarian ing meto nga bayong binyag. Banking kapamilataning siwala mo, ang meramdam iba't banwa, mipakilala ing pamanatili na ning amano mo, busal daring tao, at king pamanipan na kaya ning banalay espiritu. Antimoing metong apatipati, ikristong talasuyo mo, mitugtugan ya king larong magdalang tula, at may kilala ya king tutuburan meng manatad, king maya pabalita ning pangakabus, karing pakakalulu. Ulinita, kagom ding sablang anghel ampon banal, misasan metong kaming magmasusi, king mabilo gayato, babansag mi ampon parangalan ing kamalan mo, alang likat, ngaming ang pupuri. Ikapin ing banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipaniga pumi, itugtog meng espiritu mo, antimoing titi pangambun kareting ayin, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya ng ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo nagkusang lugdinaw ning biyena, kimpamay lasa, ampon kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamatan naka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinuwang ne iti karing disipulo na at ngana, kunanyeti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis, pasibayo pe pasalamata naka at pinuri, dinuwang ne iti karing disipulo na at ngana, kunan yeti kayungan at minum kayo kaniti,
Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang po nalanganggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti, anting pamigaga na kayo, kanako. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ngening gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ng poning pamanyobli ng mebye. Darawon mi yakeka, iting tinape ning bie, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Ikamingan sanang mi sulusulo, king katawan ang pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu. Ban mi ganapya king lugod, kambe ng Leo ake kaming papa. I Florentino at Pasiano ring ke kaming obispo. Iamong diksi, ing ke kaming kura paroko, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. King pakalulu mo, idala mo la at ding sablang meyangu nabye, ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alananga, ban kambening nuwan na Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng sunuseng esposo na, kambering nuwan na apostol, kambe ng Santa Monica yung kekatamong patulunan, at ding sablang banal ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apuriyan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambe ng pon kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos, ibang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Ing pakalulo ning Dios alang sukad at ing pamanatbus na alang kupas. Manalangin tamo, antimo nung makanano nakatamong tirong Jesus. At ang kami, ing kaya
Ikabus mo kami, king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabus mi i Hesu Kristo. O Diyos sa paming ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pamag-ari, manggaman, king alananga. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilanman kaya kayo. King mit mong tula ipakita mo po ngeni, king mikakametong tamo king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, ami katawan tao, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan la ring mayawus, king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O Diyos, say pami pasalamatan da ka king pangaseseming miyuman kaniting banal mong kalam. Pakiramdaman miyasan ang mitmong kasalpantayanan ing bugtong mong anak at mga intulid kaming mga yawus at maging tunay mong anak. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kay kayo. Idukuyo laring buntok yu at manigapu king bendisyon ng Diyos. O Ginoo, aslagan me king lupa mo iting pamilya mo, ban king pamanatili ng babyetula keka, apangayin tulira ng gampanan ing eganaganang kayapan, apanayan mo kaya, king kapamilatan ng Kristong ginumi, at bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, ing iba, amponing anak, amponing banal Espiritu, ing misa mi daune umena kayo king kapayapan.